Đuro Đaković, jedan od najuticajnijih srpskih revolucionara 19. vijeka, završio je svoj život pod misterioznim okolnostima. Na kraju ću ti pokazati kako istorijski izvori i novija istraživanja otkrivaju novu svjetlost na ovu tragičnu smrt. Ja sam tvorac kanala Trag tame. Đakovićeva smrt je tema koja je izazivala brojna pitanja i špekulacije tokom godina. Rođen 1846. godine u Srbiji, Đaković se aktivno uključio u borbu za srpsku nezavisnost i ujedinjenje Balkana. Njegova aktivnost ga je dovela do sudjelovanja u srpsko-turskim ratovima, kao i u prvom srpskom ustanku. Njegova smrt se dogodila 1909. godine, a okolnosti ovog događaja su još uvijek predmet rasprave među istoričarima. Prva tačka koja treba istražiti jeste Đakovićev politički angažman i uticaj koji je imao na srpsku politiku. Kao vođa jedne od najuticajnijih političkih stranka u Srbiji, Đaković je imao brojne saveznike, ali i neprijatelje. Njegova smrt se dogodila u periodu velike napetosti između Srbije i Austro-Ugarske, što je dodalo još više misterije oko ovog događaja. Druga tačka koja treba istražiti jeste Đakovićeva lična života i mogući motivi za njegovu smrt. Đaković je bio poznat po svojoj hrabrosti i odlučnost, ali je također imao i mnoge lične protivnike. Njegova smrt se dogodila u njegovoj kući, a okolnosti ovog događaja su još uvijek nejasne. Treća tačka koja treba istražiti jeste istorijski kontekst u kojem se Đakovićeva smrt dogodila. Srbija je u to vrijeme bila uveliko pod uticajem Austro-Ugarske, a Đakovićeva aktivnost je bila smatrana prijetnjom za austro-ugarske interese. Njegova smrt se dogodila u periodu kada je Srbija bila pod velikim pritiskom da se pokori austro-ugarskim zahtjevima. Na kraju ću ti pokazati kako istorijski izvori i novija istraživanja otkrivaju novu svjetlost na Đakovićevu smrt i kako ova tragična smrt ostaje jedan od najvećih misterija u srpskoj istoriji. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati Trag tame i uključi zvonče.